Okay guys, phone ni dia ada 3 chipset. Satu chipset utama dan 2 lagi chip tambahan. So persoalannya kenapa phone ni sampai nak kena ada 3 chip? Jom aku share. Ini adalah iQOO 15R, compact flagship yang fokus betul-betul pada performance gaming. Dekat belakang dia ni dah macam corak ketupat, tinggal letak warna hijau je. iQOO 15R datang dengan positioning jelas, performance beyond standard. Dia punya body memang nampak compact tapi dalam dia hardware level flagship. Dekat dalam dia guna Snapdragon 8 Gen 5, Vivo Supercomputing chip Q2 untuk optimize gaming performance, network enhancement chip untuk stabilkan connection masa gaming. Gabungan ni buat game high setting boleh jalan smooth dan multitasking tanpa lag. Kalau main game berat, FPS pun konsisten. Tak rasa frame drop yang annoying tu. So phone ni memang dihasilkan untuk korang yang serius tentang gaming performance. Tapi kalau performance tinggi, tak guna juga kalau cepat panas. iQOO 15R ada 6.5K iScore VC Vapor Chamber, 2 layer graphite sheet. Cooling dia bantu kekalkan performance stabil walaupun korang main game dalam tempoh yang lama. So bukan setakat power 5 minit je, korang dah main 50 minit pun masih lagi high performance. Bateri dia 7600 mAh silicon anode. Yes, 7600 mAh dalam body yang compact ni. Dan support 100W flash charge and advanced bypass charging. Maksudnya kalau korang main game sambil charge, dia boleh bypass bateri dan supplykan power terus ke sistem. Kurangkan panas dan kurangkan bateri stress. Untuk gamer ni memang feature penting. Skrin dia 1.5K AMOLED, 144Hz refresh rate, scrolling smooth, animation pun smooth, competitive gaming lagilah responsif. Dan siap ada SGSI protection plus DC light dimming. Jadi mata kurang penat walaupun main lama. Dalam software ada gaming live streaming assistant, gaming highlight, 4D gaming vibration dan dual axis vibration motor. So bukan sekadar main game tapi immersive experience. Untuk kamera aku boleh katakan biasa-biasa je. Kalau setakat nak ambil gambar gitu-gitu je, kira okey lah. Jadi siapa yang paling sesuai guna iQOO 15R ni? Kalau korang nak compact flagship, ultimate gaming performance, bateri besar plus fast charging, cooling yang serius, iQOO 15R ni memang pilihan yang berbaloi.